Ndagusuhuze ndetse ndakwakiriye cyane wowe ukurikiye Iwacu Heza TV, ikaze cyane aho waba uri hose mu gihugu, waba uri hanze, waba uri muri East Africa, waba uri muri Africa cyangwa se waba uri ku isi, turagusuje kandi turakwakiriye cyane. Iyi ni Iwacu Heza TV. Uyu munsi rero twabazaniye iki? Nk'uko musanzwe mumenyeye tugende tubaha ama top 10 cyangwa se ibintu byagiye bihiga ibindi bya mbere, ibintu byagiye biba byiza cyane. Uyu munsi rero twabazaniye ibikombe bihenze cyane ku isi byabaye mu mateka n'ubu ngubu bigihari. Ubu ni ukuvuga ngo most expensive international trophies in football. Igikombe rero gihenze cyane ubu ngubu kurusha ibindi byose ku isi ni igikombe cy'isi. Of course ni ibintu byumvikana, ni igikombe cy'isi kiba cyahuje ibihugu byose byo ku isi bigahurira ahantu hamwe bigahatana, ariko bigahatana atari ukurwana guterana amangumi cyangwa imigeri, bigahatana biri gukina football. Igikombe cy'isi rero ubu ngubu tuvugana izi saha nakoreye iki cyegeranyo nicyo gihenze cyane amafaranga. Wakibaza uti rero iki gikombe gihagaze amafaranga angana ate? Iki gikombe cy'isi rero kiba cyahuje ibihugu byose byo ku isi biri guhatana mu gukina umupira w'amaguru, gihagaze miliyoni 20 z'amadolari. Igikombe cy'isi gihagaze miliyoni 20 z'amadolari, cyangwa se gifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari. Icyo ni igikombe cya mbere. Ni ibikombe bine ndibuze kubagezaho. Igikombe cya kabiri gihenze cyane ku isi, bishobora no kuza kubatungura, ni igikombe cya Afurika. Igikombe cya Afurika gihuza ibihugu bya Afurika, African Cup of Nations, nicyo gikombe cya kabiri gihenze cyane ku isi, gihuza ibihugu bya Afurika. Icyo gikombe rero cya Afurika gihuje ibihugu gifite agaciro k'amafaranga 150 by'amadolari. Igikombe cy'isi cyagihaye intera nini cyane cyo kuko gifite miliyoni 20, gihagaze agaciro ka miliyoni 20. Iki cya Afurika cyo gifite agaciro k'ibihumbi 150 by'amadolari. Tumva ngo ibihumbi 150 ni amafaranga make my friend, ni amafaranga menshi cyane cyane, ariko nicyo gikombe cya kabiri. Igikombe cya Afurika nicyo cya kabiri mu bikombe bihenze cyane ku isi. Reka tujye ku gikombe cya kane. Nababwiye ko ari ibikombe bine ndibuze kubagezaho. Igikombe cya gatatu gihenze cyane ku isi ni igikombe gihuza ibihugu byo muri Amerika. Ibihugu byo muri Amerika bigaterana nabyo bigahatana, atari guterana ingumi cyangwa inshyi, bigahatana biri gukina umupira w'amaguru, cyitwa Copa America. Iki gikombe rero cyitwa Copa America gihagaze agaciro k'amadolari 16,000 cy'amadolari. Igikombe gihuza ibihugu byo muri Amerika cyitwa Copa America. Tugana ku gikombe cya nyuma. Igikombe cya nyuma cyo gihagaze agaciro k'ibihumbi 15 by'amadolari. Icyo nicyo gikombe cya kane gihagaze akayabo k'amafaranga menshi. Ubu ni ukuvuga ngo ni igikombe nyine cya kane gihenze ku isi. Ni igikombe gihuza ibihugu byo muri Europe, UEFA Euro. Icyo gikombe cya kane gihagaze agaciro k'ibihumbi 15. Nimba aribwo rero ugifungura video yawe, reka nongere ngusubiremo. Igikombe cya mbere ubu ngubu tuvugana ku isi gifite agaciro k'amafaranga menshi ni igikombe cy'isi gihagaze miliyoni 20. Igikombe cya kabiri ni igikombe cya Africa, African Cup of Nations, gihagaze agaciro k'ibihumbi 150 by'amadolari. Igikombe cya kane kikaba ari igikombe cya Amerika gihuza ibihugu byo muri Amerika, gihagaze agaciro k'ibihumbi 16 by'amadolari. Tugasoreza ku gikombe cya gihuza ibihugu byo muri Europe, gihagaze agaciro k'ibihumbi 15 by'idolari. Turagusaba rero wowe ukurikiye Iwacu Heza TV yuko tuzajya tubana umunsi ku munsi. Hano tuzajya tubagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye kandi yo mu ngeri zose zigiye zitandukanye: siporo, umuziki, politiki ndetse n'ibindi bintu byose ukeneye kugira ngo umenye amakuru. Yari Semana Alex rero muzajya mubana umunsi ku munsi. Ndagusaba gukanda subscribe niba utayikanze. Tuzajya tubana umunsi ku munsi mu nkuru nyinshi cyane kandi nziza zifukumbuye. Murakoze cyane.